U rubrici Iza vaših vrata do sada smo vam pokazivali životne prostore. Ovaj puta smo se odlučili pokazati vam nešto drugačije. Na primjeru nedavno otvorenog restorana u centru Zagreba pokazat ćemo vam kako izgleda skladno, a opet drugačije uređen prostor od samo 15 kvadrata. Restoran Mimas otvoren je početkom proljeća. Ukupna površina prostora je 45 kvadrata, od čega samo 15 pripada dijelu za objedovanje. Restoran je uredio Dinaten projekt, točnije Joško Kovač sa suprugom, a oni su ujedno i vlasnici restorana, te Katarina Krijan, inženjerka građevine. Ovo je neka kombinacija svega, znači ima malo i šebišika, ima malo industrijala, svega pomalo. Znači, apsolutno smo križali sve stilove i mijenjali smo u fazi uređenja dosta puta i boje i stilove i materijale, isključivo da dobijemo pravi rezultat koji smo htjeli na kraju, a to je ugoda i toplina prostora. Ovaj zid iza mene je natur zid koji smo otvaranjem žbuke i jednog dijela knaufa zatekli i ostavili smo ga u prostoru kao jedan detalj prostora koji je nama bio važan u interijerskom rješenju. Viseći vrtevi su ideja moje asistentice Katarine. Tražili smo pri kraju uređenja neko idejno rješenje kako ćemo popuniti vizualnu prazninu kod ulaska u prostor i pogleda prema šanku lijeve i desne strane šanka. I došli smo na ideju visećih vrtova koji su se jako dobro uklopili u čitav interijer. Nekako je prostor obilježen i ima svoju posebnost po freski koja je na stropu. Prva ideja anđela na stropu se meni jako svidjela. Onda smo našli par fotografija koje smo spojili u jednu i napravili tapetu na stropu. Kako je u stvari ideja da se napravi jedan ugođaj doma u čitavom lokalu, tako je i taj centralni luster bez nekih posebnih rasvjetnih tijela koje se inače u ugostiteljstvu stavljaju bio zadan. Izabrali smo luster koji paše u interijeru zajedno sa ostalim visilicama koje vise iznad stolova. Kad smo instalirali i luster i visilice, onda smo došli na ideju da stavimo jedan tapet dole na pod koji daje tu jednu toplinu na parket koji je također bio zadan u projektu. Nismo htjeli klasično ići na pločice i na hladne podne obloge, jer čitava filozofija Mimesa je da bude toplo i ugodno za konzumenta, odnosno našeg gosta. Toalet nimalo ne zaostaje za ukupnim uređenjem, pa je tako posebna pozornost posvećena ulaznom prostoru. Interijerom sam iznimno zadovoljan, a nadam se da su zadovoljni moji gosti i moji suradnici. Sigurni smo da će ovaj šarmantni restoran privući Zagrepčane i izgledom i ponudom.